නුවරශක අවුණු මේ දතුර මේ කුරි මේ මුලි රාජ්‍යක හුරියාරත්තක අවුණු දියුමත් මේ කුරා දතුරතවක තෙරෙන් සිල්සිලාක තෙරෙන් දැන් මේ නුවරශකේ මිග කුරින් අවුණු මේ අතොලක් කුරි දතුරුග රයිතුනා බද්දල කුරුමුග ෆුර්සත එවගොතු අවුණු මේ හැමනු ජස්සිෆයි නුවර එහෙම මේ දතුර මේ කුරේ මේ නුවරශ දැන් අවුණු වරන් හින්හම ජෙහෙ මේ සීදා රයිතුන් ගාතම් මිගත as raitum benma kankam olo filuage ekankan koddinumuga awna gottake raitun hissa kureveti kurevunima raitun iraduka via mi wara ummiduga amatibbevi adi awna edenives ummidu adi hama kurumuge tor hama yagin was kurevuma awna me iraduka via awna wawdui gotanuni ami jalsata uga awna dennevi gotan hame huriyakame koddena mi gota raitun gaatan as mi mashara kurevigen kankan kurang mi mase kurima awunda libe hinhama jehumaki sarukaron mi kankan mi kurani raitum beenu ba gotakkan maadega hure mi city yakun noniya komiskala nizami gotakun anna mi request taku tereng ekkamaki lassu anekkamaki hama wargina faharu hama mi sida raitum beenu ba goi nuefawe den awun mi hama itan aharga tajriban hama eki haysiyat taku mase ko fori ma agunda feni furutan mi eki angle takun mi kore hema awunda gabul koreveni sida retun atan asking kan kawulu filovima mara bodan hama fasiheve gente den mi daturuga mi nuara shuga sama awunu mi yulan kuri gotan hama huriya kame ves hama kuriya daan hama miharus bay masaketan heri feshifa den awun rara daturu no kuriya skanka hama hingana waltan heri vefa manifesto gas dia feheri budget usati hadafa ekankan kurani daturu kogge ekanye non henne no me gotakas midannawne kama ituru mi fasihetake veye sida raitunga concerns ta carrying adwahalima by kankam ga naganja decisions ta negumuga adi awunu mi minister nuni MDs unna by kankan dennemugas fasihetake veye hama ei awunu mi gen libe hingame chumaki iraduko via kurien we hafta takuga ama vihaves ginawaguta unde hedu kurani rashuka raituna ekiga adi libe wagutoga maalega ves hama raitun karya daana iraduko via hama mi bahalage raitun gata kuriga saunude maalega mera kuriga war ginan kuri kamen ei mi den miharu hama kuriga diaha gina kunu de wendet ekamaku ama bahalagen maalega hama huriha da irata ka saunu wagutu warakun gegiasha adi ki gotun hama raitun request ka unu baddal ves kuramunda ana ema iraduka via productive mi natija neredinumuge ma masaketake awunu iraduka via mi geteren kuramunda දැන් හොදතොල් මන ෆා කරවෙන් මෙතන මාස්කම් ගසනාතු ගම වරම් මුහිම දවරන් අදාකර සරහතේක ගොතු ගමන් පාන් වඩාගෙන් මේ රයුතුනායකි බෙබෙ බදල් කරවන් තෝග සම මිසනාතු මාස්වරිනා හස ගා ගොළුන්තක බාවාණකම් හම වණි පාහක කරවාප කොමත මාගණ ගොතේක මාස්වරකම් ගසනා කුරේර වමුග සරකාරු මෙගඟුළු වාසියාසතක විස්නු කිනත බට්ටන් කරවාප මාස්වරිකමකි අවුණු දෙමෙ ජල්සාස් තෙන්නවි ගොත අවුණු ගබුදු කරා ගොතුග හයිගතුග මි අවුන් මෙන් ඒ සිනාය රංගල තරගී කොරෙජ එම්මෙ බොඩ ආම්දනිය රාජ්‍යක හොදන සිනාය හම යගීනෝ සගීගතු ගවස් ටූරිසම් මකියම අවුන් මෙන්ගේ හම එම්මෙ මුහිම බොඩ ඉන්ඩස්ට්‍රි අදි GDP ගේ එම්මෙ බොඩ ඉන්සත හිස්සා කුරා ඉන්ඩස්ට්‍රි අදි කුරියන් උත කුරියස් අරුවාණ හම රාදු කවියා ඩයිවර්සිෆයිස් කුරාණ එකම මස්වරිකම ගේ ඉන්ඩස්ට්‍රි යකි එවරස් මච්ච ගෙන්දෙ වෙන ඉන්ඩස්ට්‍රි ඩයිවර්සිෆයිස් කුරාන් බ අරබ් බොඩ මිහාර ස්වර්ගින එක එක මසකත්තමි try කරන් ෆෂාමි වල the sida concerns takan address kurun ei awunuge emme bodu focus akimi ha 40 dirterega fasa dinu awunuge wawdu iradu kete fuddama midani midiya december 10 kon fishike ham emme duheves nugelle midiya eid maaf korwa midiya bandu terega ves hama mi new year bandu di hataru dos terega ves hama komme duha kustiye fasa jama kuramu adi kurien ottagas e break and one ngeto iradu ko ekan e hama chehoni den theo estioretu ga theo libena nizam iradu ko via hama awun men ulan kuri gota mi harterega daan den mifko hardana kon etanu hinga bekar harata rangalo kon eta eterega zamavi eki hama gos kantata hinga hama awunu den gabul kurani corruption gamal take gota mi fenna kantata ke den
mi awun me huriha kame etonu hama mulun luhilan geto hama e azumuga masiketa fa fer beero miha ko heri ama awunu denne gotan hama mi sarahad dununi awmenge mi amuko mi kanka muterega nule hisabakun hama rangalu beflu gen sawal ko faneka tanuge hingun sida awmen wara gatum mihar me reform terenge den he mifko hardana kurevi eda wastage rangalu kurevi mas verin beenu agotan etan hardana kuru maske vesati feshifa then cold storage ta gayam kuruma processing plant tan ituru kuruma mihingos kanta tasiyate fem masveri na dembeno ayagin kamaki iradukaviya misarukaro masveri kan iradukaviya hama emme maximum potential government fula kurume azumaki iradukaviya hama avuna yagin kan be kurevena tamiden raisaba vidawle kamiya hare mes kame devwane housing ga masrota ka kama housing mashrota ka kame mes kan dewan den mihar alung hiwne dembe male ga balana me gina bike intizar korane mihar hada reflect ga list ke update kya hisab gam to ye list publish kore wen list mi mihar alad de awunu gena badalta go teren housing ministry ge masake mihar bani Mr Muttalib ge mandate ke tere leifa then mihar awunu mi media aharen ha do terega edia maseketta sama review ko we have avahaka awunu waudu fe gotan ekan kurumuge maseketta ke miharoti fashafa awunu waudu vi ebbes rayitaka difawa goche flate awunu menne aten mulaname den abadu sonna hameke hama emme kurisurves nugavadum makaru hadan doku hadan forge documents la mikaha gotako mihako flat gochen hoda fejja e hama mihako tun cancel wanechke ei istisnaike hema ekahala kantatake hinga furia noniya none acc nge beli bellunta tereng gosko kameko furi bayako fiawa hama emmenna hama on wawdi gota den shebeno hema kurien we duwastawga hama warab baru speeduga e waudu vi gotan ekan awunu kuran masaketake mihar fashafe hoti magandu hama amazaki hama emihaka flat libunu taakun nune goti libunu taakun yadinu dekam hama gostaken hadafe bayge masalta hama hama beligen e daana hinnamas awunu ummeedu mi kurani viha savahaka mi flat e hataru has flat ge kantan nimma awurmene ulan kurevenaka ngata yulan kure vidane kuriyan hameradu ko ulan kurame mase kurane awuna wara boda gabul kureve kurena kama manifan ge siyasat ka balalar bohyawe kame emme muhimu ade mes kame deva siyasat go ko fa kurwa far me har ge budget ko sama bohyawe kama hases kame dewan ka rais mani fa kurwa fa rayitong emme bodan intizar kuran has ko misar kar ge umrane tarakiya mihinga masakata go tereng house mashlota akiha ta ko to office ganda mi maho mi january mahotere ga me ulan kurana awun campaign ga wawdovi huriha house unit taken alam mihun hoda vidane contract rum hoda by projects tang awmen bundle kurani mi regional wise misalaka uturuge atoluta ben atoluta ekkollafa e wawduta ekko ek contractor hodan ei hama mobilization cost ehinga harotta ham komugute skudawane hama regionally ekkolle woni mas then contractor finance usulum by mashruta awmen ulan kurana sida hama direct contract hawal kuran ulan kurana ema mi mahu magia dohe dennet adetta mi mahu baaki mi doskol terega daane ulan kuramun den eki faratta hama jehum dahawa ka masaketa fashana enhas faste ka million rupia mi haruk budget ngoti 1.5 billion rupia hama jassafa housing wauduta amali gotum fuddamane ki housing mashrutan hinguma physical projects hingam wegen heti man af devana kamaka enhas million rupia no 1 billion rupia yati kandalafa mi housing loan du kura mi har yoti application takan hulwala fa ama rajyga kommera shegara yitaka ve semihage amilla gotiga ves gedore netiya furatama geluma sharutama wana hama wima hama wa komme mihaka mi har hulwal fursatuga 1% interest ge mi islamic finance loan libene libigen anaka equity bahatta ka jehni kinu wara kuda harada ko hama waran affordable wan rajyka awunu gabulen kuran hama kiriyaves mi amdaniye mi hode mihakaviya affordable nuane ailen hunnana hene mi loan scheme kanaka islamic loan scheme vi mebes kambodo gonna kanu chen em e loan scheme ekani enhas million ati kandala fa
දැන් එහෙම මිද කන්ත එක්කොන් හිගමුන්දානේ එහෙම මියහරුතරේක අවුණු හැම යගින් කුරන් අමලී ගොතුන් හවුසින් මෂ්රූතන් අලම් ෆෙෂේන බෞද්ධ ෆුද්දන් আদি එතන් සතේක බයක මී අමිල්ල ලෝන නගයගෙන් ගේ අලම් ෆෙෂේන আদি හැම එක හිමනා ෆුන්නානගේ නිම්මම් වෙස් බය මිහුම් ලෝන නගම් බේනවන එ ෆුර්සත සොන්නාන දැන් මාලේක වියා මී එක්කොල්ලාගේ මී දෙන්නවි ආයිලාගේ මී බෙහෙන වෙරින්ගේ තෙරේක හැම එකෝ එගෙන් मी up to 10 million रुपया हमें मालेगा लोन ने गे मसक्के मी कुरा इमारत कुरा है मालया राज्य घुरी हार्शिक रही तो न मी लोन्स के में थोड़ा मी हाईगा तो असलो इच्छा की इंगे तो मी आउटमिंग एला हाउस असले मी देने भी आउटमिंग हिंगा हाउसिंग मशरूत कुं ए लिबे हाउसिंग स्टॉक अवरे मी लोन स्कीम असलो एम गिन रही तो न फायदा वाने चकी कम में रही तक एक्सेसिबिलिटी टू हाउसिंग फाइनेंस मी फुर्सत होड़ वाले मी के मैक्सिमम बेनिफिट होदम भी मी हर 1 बिलियन रुपया हम जैसे असलो मी रिवॉल्विंग फंड कल्ला फोन चवी मा इफेक्टिवली 2 बिलियन गिन लोन मी हर उस दो करे वेणगे तो हेम वरब गिन मी होनली बेण लोन दे मी हम कंटिन्यू आना देन कम में हर कुछ इतुर 1 बिलियन लामुन ताणी सो हाउसिंग हम यागिनो सालो को देण kuatu jumla gote gani malum manik fana tol taka mi kura wada tol taka de has ko hoda tol mi kura vida tol fula gule gotum fa ko lan kan baki hoda tolan hasa wa ken hoda tol raitun sama on dan nam benu bani mi raitun mi atol raitun ge hama umyutan hasil ko dena me hama mi be shakken awna ke kam karne radu ko via hama sarukar mi hoti raitun na ki raitun benu kan kondin mu gawna ge evs kam bodo bennen radu ko via mi kan kore wen kam ka ei midi ahar midi ei awun men fast kore budgeting implement kurum kono hama gastu ga hama eki gogot denge befuna singen de to awun men kan kan nuwa gota budget fast kuron siasi visrum ga fast ko fadim budgeting awun men jehone tam fees kura de ewa ke ni muni e de mi ote awun men amilla mi baru ga awun men amillen hada fe budget de mi ahar awun men hama radu ko horiya kam sawta fudda munda mi ahara mi annahara de aharu rajya ga huriya arashe ga awun vi huriya odege masike fashion barbada shukriya taman pana de safar men about ko huskol de vit adal men dem te befna hisab me ganestani reso jamhuriya ho do thoda me kor vi datar floge tere ar me dem vi has baste gaton me datar floge tere men fan mani ho do thoda utur bore de kon bore hemne jumla nuwa rashaka wadaga fa al me hisab al me te befna hisab me ganestan coverage arni mala fa wakelana me befna war paachero far waqt ko kehte assalamu alaikum